nimba nanone ubu wari usanga utari inyangamugayo wowe inyangamugayo ngo nuko bakugize pasiteri. Nasanze kujya umuntu azahamagagwa atarahamagagwa. Ese mvuze gute? Umuntu abantu abapasiteri bataramugira gutya nk'uko pasiteri Rugeyo yazabagira bakabamenaho amavuta. Kuri uyu muntu yamenweho amavuta atarayamenwaho. Imana ntiyabwiye Yeremiya pasiteri kabi kiyamubwiye ngo nakumenye kera ngo nyoko na so batarakubyara, none ukuza wumvishije umuntu yarahamagawe giheke. Mbese kera Yesu yari yarandobanuye ico nzobo. Ibi byo kuvuga ngo bamene umuntu inani ni nko kwereka abakristo ko ngenganyi bamwambitse koro pastoral. Ariko uku iyi myifatire wagiraga bwari nk'ubupasiteri nawe ntagafuraza ko ngako. Ikindi tugiye gutarama igitaramo bene iki ngiki muzano badi ababira abantu kado kwa usanga uwagahisha none ikindi umuntu none Lionel Messi bamushira mu kibuga ngo akina kabumbu akabanza agasara mu bisabishaje. Lionel Messi uzubona ingene zavuga ni rutayizana none mwebwe gituma akazi kanyu mukora data muze mubaza mugasana bakerekeje nk'ibumoso. Tugomba gufunda ibintu dukora tukabikora mu mvura tukabikora bamayi baye baturasa tukabikora umuceri washize tukabikora ifu yashize tukabikora school fees yashize tukabikora bidukomeranye. Umwamagara sumuntu azawukorera iwakati imwe iyindi ukareka se haho mwigire ngo hino akandi kantu yeme timuzamwumva ko tuzadusakuza mu ikanisa. Uyu muco wo gusakuza mu ikanisa sinotanta gakozeho nari nicaye hariya nkazanguma kumva baye batwiyama. Ese abantu baza badusakuriza n'abapagani batwinjiyemo konza mbona urusaku rumwe ruturuka nko mu bagore urundi rugaturuka mu bagabo urundi rugaturuka mu basore iruhande rw'abantu bakijijwe. Umuntu azasakuza gute mu ikanisa? Mwebwe ndikaza kabacarenjinga jewe nzanibaza se n'abapagani baje se bumvishije ngo nk'agasaku hano bagira ngo none hari nk'agafete k'abantu bose n'abakristo. Umuntu azasakuza mu ikanisa iyo formule jewe izinyobera. Ni gute umuntu w'umugabo cyangwa umuhungu w'umusore n'umugore azaguma kongorera undi ducecetse dutegereje Yesu ngo avuge twicaye twese dutegereje ijwi ry'umwami nawe ukaguma ukavugira undi mu gutwi wayo umubwira ibyawe. Umuntu azabona imbaraga gute zo kongorera mugenzi we baye bavuga umwami. Perezida w'igihugu yobahagaze hano wawa mwira wanje kira imaze iminsi ndakubona none n'izina ko rirancika kira umuperezida w'igihugu yoza hano abasivile bakaguma gucara cana hano singira ngo abari amajepe azaguma gukubita abantu amasabatu we mujinga enda pale bazabibwiriza iyo ugize bazaba gukubita ikofu ukibwiriza ukagenda ukicara. None nimba abantu bubaha perezida w'igihugu umwami yubahwa bingana gute? Kandi ibyo inzanumva biba mu makanisa y'abantu bamwe ariko mu yandi makanisa y'abandi bantu bamwe ntibibamo. Iyo ujabutse nka busi yujino ni uzubyumva ni Buganda ariko iyo ureze nka busi no hirya ya Gatuna uriya mupaka uje Burundi n'uwo n'Akanyaru n'ubumva ko muravuga yeme muzirinde n'ukuri mu ikanisa ni mu ikanisa. Abantu iyo bari mu ikanisa muzamugaragaza muzamumva uhaye uvuga muzosanga mwarinjiranye kitari Imana mu ikanisa. Ngaye ndababwiye muzogera mu ijuru usanga ujya mwene wanyu ntawuriyo. Curanga papa.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana icyubahiro. Haleluya. Ibi tuzadukora bigira imbaraga, bigira ububasha kubw'impamvu imwe, kubera yuko ibyo dukora tubikora dufite urufatiro rwa Kristo Yesu wenyine. Ntabwo tubikora kuko dufite imbaraga z'uyu mubiri gusa, ariko dukoresha umubiri kubwo kugira ngo dukore iki turimo bifite ishingiro muri Kristo Yesu. Hallelujah. 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 Ubwo rero mu gihe uba wumva ufite icyifuzo ukumva hari icyakugoye, ni igihe cyo kugira ngo abantu bikorerane imitwaro. Tuza tubyina, turirimbe, ariko kandi tuba tworiyanta rya zina rya Kristo duhimbaza mu bibazo biri mu buzima bw'abantu. Amen. Muti haleluya. Haleluya. Ubu igikorwa cyose cy'abayumbe kiza gikora gifokasinga mu kuramya Imana no kwihimbaza kugira ngo izina ryayo rikomeze ryamamare, abantu bagume babona ukuboko kw'Imana. Nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo tube nk'abatarama kandi bafite intego. Sinakiyoboye, murabona hariho uwakiyoboye, ariko kwari kugira ngo ibi bintu tuze tujye abantu, kuko si byiza kubireba gusa, ahubwo uzushira icyifuzo muri ibi bintu kugira ngo ube muri iki gikorwa hanyuma kive nk'umusaruro. Muti haleluya. Imana ibahe umugisha. Nabakunze muri ingabo nziza cyane zizi gukora neza mu mwanya wazo. Nishimiye Nairobi usare umuntu yotarama akaba nka Pahuro yaratinze. Dusenga ariko kandi bifite n'impamvu. Bavandimwe turabakunda, twishimiye kubana namwe no kongera kubona aba bantu bose benshi, abo tuzi n'abo tutari tuzi, ariko mu mwami twese turi umwe. Haleluya. Haleluya. Twamaze kumenyana mu ijambo ry'Imana. Nanone ndifuza ko nimba muza gusubiramo ntacyo, ariko nimurangiza dusengere ibibazo bitandukanye biri mu bantu. Imana ibamugisha. Nico naringize ngo mvuge. Nanje ni cyane ko ntekereza. Natekereje ngo ningikupa wenda ntago bigenda neza. Ariko ntekereza ngo umuntu wese uri muntu asengere famiye yewe. Usirimbe uhawusimbira kuri famiye yawe. Haleluya. 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 Niba tera haleluya uyakire uyohereze muri famiye yawe. Igira ikintu ikora. Niba senga uvuge Imana y'amasengesho abasenga nyashize muri famiye yanje. Kuko umuntu umwe ntabwo yigira, umuntu agirwa n'undi. Haleluya. Amen. Ngiye guteraza haleluya. Uzohereze zije muri famiye yawe. Nanye zohereje zije iwanje. Zitunganya ibintu bidatunganya kandi ishira ibintu ku murongo biri ngombwa ko bija hehe bija ku murongo. Famiye za kino gihe utazisenge into zishobora. Umugabo udasenge umugore wawe ntiwo mushobora. Umugore udasenge umugabo wawe ntiwo mushobora. Ababyeyi mudasenge abana ntimwo bashobora. Nairobi. Ngamuzamure dutere harone tumura dusubizemo. Kandi Imana imuha umugisha umukozi w'Imana yatubwiye amagambo y'Imana meza. Kandi cyane. Ne wa mwana wiwejo yatubwiye amagambo y'Imana meza. Imana ibaha umugisha. Yemwe mukura abantu kuri gatuni. Mukura abantu kuri za gatuni. Mubaheze Bibiliya. Mukura abana mudusobanuye muri Dijafro na za Kanyombya bamba mapengo. Mushira abana muri Bibiliya. Uko nukuri. Cyakora Imana ishimwe, turashima Imana. Mu minsi yashize, imyaka yashize, hari gipebu cyateye ahantu saa 12 guca yagera ukamubona mama bose. Hari filime yarigezweho agaseri ukamubona bose barasohotse bavuye mu ikanisa bakamaje mu televiziyo kuja kureba ako gaseri. Kandi natangaye uziko akabakaza baje kureba kaci, ukamubona umumama arasohotse agiye kureba kaci, ariko Imana ishimwe icyo gipebu cyagiye.
Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana muri haleluya ntuma dusubiremo dusirimbe usirimbira kuri famille yawe. Nutera haleluya uyitere kuri famille. Kuri famille yawe. Ngamuzamure. Amen. Oh faigane yash. Haleluya. Haleluya. Hey! Uzamure kacu witeka. Amen. Muzamure kandi ibiganza dushima Imana. Tuzohereze mu mafamiye yacu. Kuko atari Imana amafamiye ntitwo yashobora. Atari Imana ntitwoshobora Kenya. Ntitwoshobora isi. Ndetse abana processes ntitwo yishobora. Usibye gusa Imana yo mu ijuru. Habe no gutunga Imana muri wowe n'imbaraga z'Imana. Bisabye iki? Bisabye gusenga. Yego. Twongere kandi. Yesu wa Nazareti. Twongere kandi. Adumu. Walidumu kwa maombi. Huyu sumugeni ni Yesu Mwokozi. Sauti yake nzuri najua. Ninamfungulia naona Yesu. Na siku hiyo sitaisahau. Ninamfungulia naona ni Yesu. Na siku hiyo sitaisahau. Niamoneza Sasa rohoni wangu karibu naye ninatonea, ananikaribu haraka za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Ananikaribia hazina za mbingu, ninaingoja siku ya harusi. Kweli mimi Amen. Oh,
161 tuvuge ngo mbwira amagambo ya Yesu, mbwira ibyo yankoreye, ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose, hanyuma tuzane kubyinira Imana. Ndabona umucuranzi Merci yageze kuri keyboard, tuzine kabisa twumve kuko turi ku munsi mukuru w'abavandimwe bagiye guhabwa inshingano. Reka baducurangire rero, hanyuma tuze gutarama twebwe twese turirimba muri ubwo buryo.
Bwana sifiwe. Sema haleluya. Reka dusubiremo. Dusubiremo bukeya. Duhe Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Kuva ku mugoroba w'ejo baratubwiye ngo ntituzaba tuje gusubiramo. Tuzatwegera yemeye. Yego yemeye. Tugiye kongera kubyinira Imana. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Cyane hallelujah. Hallelujah. Tugiye kongera kubyinira Imana kandi dusaba n'Imana kugira ngo n'abavandimwe inshingano bazazikore mu kuri. Kuko mu kubyina kwacu Yego. ntabwo ari ukugira ngo senda tubatake ahubwo ni ukugira ngo tubashigikire muri uru rugendo bagiye gusigwa amavuta. Yego. Hanyuma tuza kubyina twebwe twese duserebure kubw'uyu munsi. Reka twumve baducurange. Curanga data. Wihute cyane.